Depresivno. Iron Pass, to sam igrao. To mi je pa možda i jedna od najgorih mapa. Ne! Mi je krivu pušku zajelo. Dobro, ajde. Za početak.
Gdje streljaš? Ja sam da su tu negdje. Ne sviđa mi se ovo kad sam flashlighta, da sam se otkrivam. Ajmo flash dojte. Joj, ne streljati. Jesi se Bože, kaj mi je danas? Baš su nekako teški bot. Da se metke ne love. Evo me pas, puška dela manja damage-a nek jučer. Ne, daj mi po pušku prebacit.
Ti si Jurica. Šta ima? Medik, stojiš na meni, vrak tebe. Jebote, teška pocačna. Mislim da bi treba drugu klasu uzeti. Idemo tak probat. Da se na veke najdem na otvorenome. Ja tu nikoga ne vidim. Gdje je? Na mene. Ko skoči za fuck te mazo? Hvala je bilo. Jedan jetpacka, bog te mazo. Koliko sam ja neprecizan, trebam si postati poštelati nekako. Nekako mi miš nije prirodan. Brbo. Možda je do postavki. Grafika. Ma idemo na medium staviti. Ajde na haj. Idemo ja vidjeti.
150 FPS-a, pa to je okej. Jo, nisam ga niti vidio. Evo bolje puca, ja, grafike je bilo. Drugi me skinuo. Ne! Pucaj! Jebati bog matere, reloadu! Ja isto reloadam stalno ko da igram Call of Duty, a bok te mazo. Ovoga isto sam mogao i preživjeti. Koji stola od noga prepadnu. Ha? Ako stola od noge prepalo. Ne brini.
Neš 2 puta. Na krivu stranu. Ha, nereden tu idti? Hello, where are you from? From Croatia, brother. You? Nee. I'm fucking hit! Nekaj sam čuo. O! Ja, dobro sam čuo. E pa to ne pišem na engleski jer mi nije dobar. Ja ga uopće ne vidim. Šta ima, brate? Jesi probao ovaj Battlefield? Jedan je gore. Ne vidim ovoga. Pa poleg njega stojiš. Evo mala municija na knap. Idemo Rambo mod. O! Ja nemam mišljenja, Battlefield 6 bolje od Warzone 6. A Warzone i Battlefield nije još isto. A meni je puno bolje od ovoga novoga koda. A, pumpa roka, one shot kill, nema zajebancija. S 3 strana. Igram kod već dugo vremena, htjela se isplati uzimati. A igram i ja koda. Ali ono, ovo mi se baš jako dopalo. Pa sam uzeo, inače ne kupujem nikad igrice za puno cijenu. Ovo je valjda prva koju sam kupio nakon dugo vremena. Ja sam više ono, Counter Rush!
Ali zanimljivo je igrati, zabavno je. Dobro, isto tako loše odigra, 26 fragova. A koji Call of Duty igraš, Ilija? ...14 kilova shotgunom, ali ja sam 26 kila, znači 12 puškama samo. To je pokta mapa. To je neke od koja mi se stvarno ne da igrati. To je mapa ono... Kako se zvala da je maknem? Da je ta bila. E ta je dobro, idem to odigrati jedno. Pa trenutno sam na Black Ops 6 većinom ranked multiplayer. Nice. Ja sam zadnje igral Modern Warfare 3 multiplayera. Meni je isto se užasno dopada ranked na Warzone, mislim na kodu. Ali ne ovi novi. To svjetlo mi se opće. To mi se svjetlo inače opće ne dopada. Ajde da probamo ovaj smo malo. Bolju pušku složio, nisam sad doveo novi Black Ops 7, ali nisam nešto zadovoljan. Tak ja. Znači, odigrao sam ga, skinuo 200 giga, zigra 2 meča, dominiral sam, ali igrica mi izgleda djeć, ko da sam se djeca igrala. Tako da, Battlefield je ove godine pobedil. Nije to ta mapa koju sam mislio, dobro. Jebote, ja sam krivo mapu upao. Još sam si izbrao mapu i onda mi je još krivo našlo. A dobro, kaj je, vamo odigral to. To je zapravo ova prošla. Jebote, toliko puta pred tim zgradama zgubiš se. Mi smo tu na C, znači ovi bi došli s ove strane. Jedan. Gore iznad nas su. Znači tu bu došao. Nema nikog.
Kak je body shot 42? Možda se je samo jedna kuglica pogodila ga. Eme revive niko. Ajde Jinxi. Ne, tamo me oživio. Kupiš Battlefielda, slobodno me dodaj na Steamu, odigramo malo. Mislim, ja isto bih htjel skupit neku ekipu da skupa igramo. Mislim, čudno je ono sam igrati, ono, trčiš po mapi i ubijaš. A drugo dok ste onak skupa na kupu, pa ono, morate se revivati to sve. Ne. Opa. Ne, drugi me skinu, fuck. Evo te, čujem korake negdje, a... To s naše strane dojdu, znači došli su bez leve. Buduću. Aha. Jebote, 87. Idem pingat. Još jedan. A gledaj na kamion, uopće ga ne vidiš. Uopće ga ne vidiš dok ne zapuca. Hvala bato. Idemo gore zauzet. Je moguće da ga nesam ove metke. Daleko su mi za shotgun, da me ustrelja. Još jedan. Još koga? Da nema. Neko hoda tu blizu. Čujem stepa. Točno sam skočio na njega, je moguće. Ma dobro, treba mi cijelog metke. Čekaj, najbolje što dojite.
Još 2. Tu je ispod. Ide. Tu negdje strelja, to je prek zida. Je to prek zgrada? Nije. 3 komada ih je tu. Sve sam počistio. Pehmr. Ovo mi se sviđa, ovo revajavanje boktama, znači taktički do bola. Gore! A ne brem puca dok reloadam. Tu me niko ne bude živi. A dobro, GG. Realno gotovo. GG. Nice. To je mapa koju sam šta igrate. Kako je meni ovo našlo? Prošlo. Tu bi mi čak bolje bila puška nego SMG. Imam puška style. Grazie amore. Ima. Sto Chi se giocando. priča? Audio. Non sto giocando. Questo fa bene. Push total binding. Hello? Can you hear me? Hello? A očito ima voice chata. Nisam ni znao da ima, dobro ga sam već čuo. Evo mi okolo s Legend, vidite. Tu s ove strane hoda. Ipak ne.
Can you tap me? Onak. Taman sam se digao kad mi je crosser išao u zrak. Jaj. Beži, beži. Idemo okoli. Ajme streljati. Tak bežim kada sam sam na svijetu. Ajde. Evo ga, sam ubil iza njega. Daj me revive, ej! Revive mi, imam Andriju. Boj došlo. Pa je okole. Jedan. Ekipa, ali s ove strane. Još jedan! Zakaj su se one dva tu gore popeli? Idu z ove uličice dole. A pumpa bolesno dobra. Ne vidim. Malo se zaletavljam preveć. Headshot. Puša me.
Je skinu, je. Da, predal. Sam naletao. Vrem se gore spentrat. Stana nešto. Tukaj ga ih je. Eno ga sam rešil s bombom. Ako ja koga vidim? A. Mrtav sam. Je iza mene. Zakon me. Kak se to uopće dela? 530 damage-a. Nije leđa. Go go. Kolač. Kolač će biti najjači. Multi-kill s 5 komada. 5 sam ih ubil. Koji level treba za one granate i to? Mislim da je 17. Headshot expert. Monthly accessibility menu. Hvala Bogu, zgasio sam te. Znači već sam mislio kak da zgasim to kaj prepoveda. Možda mi je brightness pre slab. Opet ona Olimpija. Očito mi je označeno. A dobro, volim tak zatvorene mape. Imamo to, imamo pumpu za blizinu, mislim da smo Gucci. Ova je jaka. Rof. 80 damage, ali valjda brzo puca. Pretpostavljam. Da, mislim da čak je ta još najbolja.
Zeleni laser je još jače. Krenuli smo. Ajmo. To nije ona mapa. Je. Neka 10. Znam da me gađa s leđa, ali ću ovo mi je draži poleg tebe. Dok me ne brerava, evo, dobro. Idemo mi na drugi. Idemo kroz vrata dođe. Dobro. Off mi ide s ove strane. Uše mi iz leve. Kod je ovo ušel? Pa zatvorena su vrata. Kako je ovo ušel? Yo, can you revive me? Thanks. Dobro, ajde, skinuo sam ga prije, nek sam mrl. Hello. Je moguće! Pa v glavu sam ga stepe. Tu bo došao neko. Op, op, op. Ja me ga džedama! Aj puni, 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 brzo, brzo, brzo.
15 kili da na farmalo. Dobar, dobar. Desna. Hello, motherfucker. Kaj si mi to tu nasra? Remove that. Dobra, mu se stao. S leve strane ide. Ako niko tu ne drži, kaj vi delate? Šok. Granata! Nema više metke. Joj, 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 joj. Da, tu sam stuck. Ne. Ajde, 30 da dovedem. Ne, 29. Revive, revive, revive.
Nemoguće da on tu čovka. A 29, a ne, mislim sam zaokružio do 30 kilova. Šteta, šteta. Choke Izrael. Gdje si cico butu? Sorry, Keglja, nisam vidio poruke. Kad gledam i na YouTubeu i na TikToku. Koliko ja zapravo loše vidim na tim mapama. Hvala, pa tek sam ušao. Aha, došao sam gotovo. Gotov meč. Kako je to već završilo? Možda su se zauzeli? Ne znam. Može, ta ista mapa, super. Brba. Ali vi zadjeći se. Idemo na E. Probamo nekakav flank napraviti. To bi već mogli i biti. Da.
Je moguće 95 da sam uzao. Revive! Hvala. Toliko prašina se digne da doslovno ne vidiš. Koliko je super of revive-a. Ajde, pikaj. A ga ja vidim, majke mi. Otkud me strelja? Valjda znutra. O njima došli do baze već. Zakaj menjam poziciju? Ja sam sam tu. Ideš, 3 komada. Tamo niko ne mogao živjeti, tu su već svi. Vidjel sam tam nekoga. Jebote, kaj sam se splaši. Sam misli, otkud? A na minus sam nagađao. Jebote, sam se spawnam ih mirnem. Oj, še zeban se je ovo postalo. Jo, kaporale! Evo da on.
Da nas zauzimaju. Tu je lik, vidio sam ga. A i hipfire nije loš. Skoro. Još jedan.
94 u 1. Medic, medic. Thanks. I owe you one. I got you. One in here only. Jebana se I ubi. need a fucking medic. 3. Nema te više nikoga. Idemo dalje. Znači, preglednost mi je užasno loša. Da sam ja toliko čorvel, moram još pojačat postavke. Joj leđa. Ja pišem da ti toliko ti ništa, moraš samo na YouTube moraš onda na YouTube se streamat. Aha, skužio sam. Sorry, gledam YouTube chata. No, boš ga kokno. Bot. Kaj Renči, ti si Battlefield da boš kupao. Na D nam zauzimaju. Koje neko prebeža. Nisam još update'o grafu, kupil bi da, pa je, dobra je. Black Ops 7 sam probao očaj.
Ali ovo je već druga priča. To i Ray kaže. Trpaj, Miško. Ja bi točno taj Prod Sky imaš dobar je, da. Tim da je ovo na high settingsima 170 fps-a i z ovom grafom mojom starom. Evo, već smo slabije s municijom. Dobro, bar se moram nove metke uzeti. Ga je skinuo. Idemo provjeriti. Nije. Moj. Joj, tank, beži, 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 beži! Ajaj, moje zaleta, ako rame imaš i matičnu. Imam 32 gige, 6000 MHz. A matična je B650. Tu sam ga van negdje vidio, da sam zišao van. Vidimo ga. Isuse Bože, kame stima. Znam. A tak sam i ja napravio, ja sam prodao sve kaj sam imao i kupio se MP-ce. Nemam stiga, dojte. Taman. Ako idem tu, dojdem z leđa. Ideš, 4 komade moglo. Platio sam ti cijeli upgrade na M5 platformu 800 €. RAM je matična i procesor.
Mislim da čak Veja Winstona na 549 eura popust. Pušteno. Gugu? Ali došao Renči, malo. Da, imam u Battlefield da kupi. Pita kak je u inozemstvu. Pita Rej kak je u inozemstvu. Ja sam vidio to moj. Fuck! Medic! To što je krepao. Šen je tu. Još jedan je tu, pa već sam ih 3 tu roknuo. Tu Arander. I need a medic! I need a fucking medic! Čekaj, tko je od mene? Tu je lik kempo. Revive, please. Ah, they're two here, never mind. Right away! Two here. A već je off došao na level 17 zovim. Totalno chill, niko ne zajebava, sami svoji šefovi. Kaj je zadaje to naprave topke. A super. Rebica! Veli da mu je super. Da svako djela svoj posao i to je to. Pita kaj radiš. Oj, izgubili. Dobro, to je to od mene. Hoćeš ti igrati? Zakaj?